Diffuse Circuit House along Karbi District Administration में citizen meet kepadopon. Langhin Indoor Stadium along Gram Sabha Mai Kepaman. Hanjanglang Solong Kuya Arpukimi Kachilara Mai Kangni. Kardom, Karbi Prime Time along Penelli Virabon Tropi, non beer tank non pen archek tha. Karbi Anglong District Administration pen diffuse circuit house along Paikuni Paihini Arni, citizens meet, Kepadopona Biota, Cardinus Peran Cape and Birta Pale. Karbi Anglong DC pen Ketchipam Pupon Amailong, Karbi Anglong additional DC, Junmoni Sonowal, SPGV Siva Prasad Lapen Pen and Karbi Anglong Ketek Keri Lapen Social Organization at Tumchetong Dun. Mai long kaching wai pon laki kedam tang phai kunini phai ECR ni pang thek thia bang phodum alpha pu chikrongsi bang pho bengolia tumapan Assam Tinsukia district along apran kena puthak Karbi Anglong along lapuson akehino tumon kipabang vedet chia phan chingwa ching sai pon lapen Karbi Anglong along pini ke chok chia akehino sai ke claim ke thek long lote prabjin pen police tumapan pachini lote prabjin pen sai deng pon long poposi lam thi pachini lapen social media long jong si kumat ne ko pinya akehino ke tok long lok pulite ningkat ke baphan hemkang sam che thap nang ji pata Karbi Anglong disim Ridul Kumar mahanta pen pachini pothu লগতে আমাৰ মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে এইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ মিটিং কৰিছোঁ আৰু আমি হেৰিও কৰিছোঁ এখন পিছ কমিটি এখন পাতিছোঁ নাগৰিক সভাৰ মাজতে এৱাৰনেছ টেকনিক কমিটিখন আমি গঠন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সকলোখিনি শান্তিৰে সুস্থিৰে থাকিব পাৰে সেইখিনিয়ে কথা আছে সকলোবোৰ থানালৈ আৰু আইচিলে আমি খবৰ দিছোঁ নিৰ্দেশ দিছোঁ যে তেওঁলোকে মিটিং পাতিব লাগিব আৰু ভিডিপি গাঁওবুঢ়া তেওঁলোকৰ লগত আৰু ছাত্ৰ সংগঠন ৰাজনীতি ব্যক্তি পলিটিকেল পাৰ্টি মানে মহিলা সংগঠন এনেকৈ ছাত্ৰ সংগঠন তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি সেইখিনি নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ ৰাইজৰ লগত সহযোগিতা বা ৰাইজেও ধৰক কিবা অসুবিধা পাইছে কিবা কথা আছে আমাক তথালিকে জনাব পাৰিব লাগে সেইকাৰণে আজি এইখিনি কথা পতা Karbi Anglong alongta Peace Committee ke sengjia phanta chingwai ponthu Langsomepi Development Block la pen Harukhat Development Block atum pen patir pi ponsi phaikuni phahini arni Langhin Indoor Stadium along Gram Sabha Mai Kepadopona Birta Karni Sasa Hem along Pherang ke pen Birta nang pale Langhin Goroimari Pathok Club Indoor Stadium along Gram Sabha Mai Kepadopon Langhin VDC Chairman Khonsai Basumutari pen ke charipon amai along Alhi Sarpo Aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Tarendra Brahma Chitongdun Labang so amai long atok anu along gaching thora sai ke deng Japan EM Brahma pen mai long lam theki chai pon padu lapen block along nang kipale asai an atok anu kipale at Japan ta arsik jit pen than chimom pon lapen ningkan truck cap arta atuma phan pension atangka ki pija phanda pension alo keron Labang so pension pen chiklojon wang sika pharu hinira phoke batangka longwer popota EM Brahma hin pen ke jai pon padu Lumbajong Development Block asa Hemman Jalong Phaikuni Phaihini Arni Adapor Phai Keba Por Penthansari VDC ke Parluang Kang People's Plan Campaign Sabki Yojana Sabka Vikas Amai Kepadopona Birta Karni Sasa Hemalong Birta nang pale Lumbajong Development Block ke Parlo Thansari VDC Chairman Dilip Singh Bepen ke Charipon Amailong Jit Ingtibensi Mai Phalam The Jai Ponlo Labang So Amailong Sericulture Agriculture Handloom and Textiles Soil Conservation State Veterinary Dispensary Thansari Medical and Health Department Manja BPHC NRLM Coordinator Manja PHE Lumbajong Development Block Sai Kamatumpen Chetongdun Lapen Lumbajong Constituency Kishan Morcha Maipu Kensing Rongpi Lumbajong BJPST Morcha Pen CMT Sopen Chenglok Labang so mai long ong duha bang phu bang pietum chetong dun Namalam sopor phan bir ta moing tampanik sina Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc.
It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Gopili Family Restaurant, 4th floor, HR Estate Complex, Dharamnala Road, Diffu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items, and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Diffu. For more details and services, please contact at 70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Diffu Main Market. Hurry up, hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Diffu Manje Road, Karbi, Diffu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Diffu Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dinamo people thot bir talong bang tholo hanjalang so PWD IBA hemalong Karbi Unemployees Youth Association Bokatan District Committee tumpen phaikuni ni phaihini arni arpu kimika chelara mai ki pado pona birta katne so pherang kipen birta na pale Kuya CC Amai for Rajesh Killing ke chaphan phupon amai long alhiaman ben Kuya CC Chunbang Mahesh Killing dun mai phu sikari teron klembang puho rong pia tum chetong dun mai ke phalam te Prakash teron pen siklar dak ke than ke Kuya BDC pen an arni pen masak ke claim ke ram ka siksa ke doko wa chok ko an wang ke claim pon nang jia bang ke claim bon hekta son se doko klo lasin non pothot ke pareng ver pen ke claim ke dam an so se ke pang tang pon jia phan pusi alangli lam jai Penan archi kidinga chingwai padlo de rapi abana committee presia kimi seng ponthulo akimi arong chadon sarpen mai phuram sing tibung chunma prakash teron dun mai phu jackson ingti rap chun banglong kiri ingti dihen dream bang sanjib rongpi pachathang chun bang karbi sing ti so saihem chun bang romon hansila pen bang kre photuma phan klem bang arpu pek ponsi mai misen pen pachunlo Dhanda khat pathwa klamalong phaikuni ni phaihini arni late sirarong Karbi Memorial Football Tournament angdung kiti ke pathupon biota kadnes pherang kepen birta nang pale Late Sirarong Karbi Memorial Football Tournament ke pathupon along anon club pen korkanthi mongbe club atumang bongsi angdung kiti pathupon lo ke pathu ke cheng pen hinna terang atumta ke pathu ka chiting prada jok pen an aporan ke ball ipum nata chipit hekbang wedet lo apithu anon FC atum pen jersey number 9 badal basumatari korkanthi mongbe club atumaphan ball ipum ke thapa jok bang so angdung kiti ke pathu along anon FC atum chepahai lo ke haila pen ke rem anong iya tumaphan ang dumgiti ke pathualong aluhia mana peng pen ka chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council em Raju Tisupen samilang so block mondol amai phua tum pen se dong ipi pajir ponlo ke haite rang tumaphan trophy la pen tangka sika suri cap la pen ke rem ate rang tumaphan trophy la pen tangka sika suri truck pajir ponlo labang so ang dumgiti ke pathu pon along referee Sanjay Rongphar mothor goyari mojari Rongphar la pen sonara musahare tum pen se inside un lo Birta bang gila pans kang ton paniklo demi thakmi kurbang thu